ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SKTV News ꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ Kamjong District ki manung channa litanda kuki jo singna lanjenaduna leiriba relief camp ta MLA Yumnam Khem chana chatuna awa ana pukmen pauminakre Nauna Kundalaita bahuragliba lanjena rubasting mapung fana rehabilitate taunanaba DC singna lenga katanaraga policy ama puthokpagi tangai fadabalai haina kokomi gi convener Khurizam athobana fongdorakli State asigi kachin koya sin bathungna chathok sa sin tawbada khudong chananaba MST gi bus service haunanaba thabak paikhatli haina Additional Chief Secretary Anurag Bajpai na fongdokre Lenga ki school gi oja amasung mahairoi singi parents ka pau fauna bagi changwat pana mahairoi singda asoibe kaya ama yawrakli haina Education Nest ki Director NG Bogendra na haidi Amasung PMGSY Phase 3 gi thabak sing Zuribam District ta athuba matamda paikhat pinaba AZU CA amadi JDU na JDO na Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhallada taksimkre Hosek Pau Santokna Pizari Chahi ahum faraglaba Manipur gi irangda ahanba oina MLA Yumnam Khem chana Kamjong District ki manung channa litanda kuki jo singna lanjena duna leiriba relief camp ta chatuna awana pukmen pauminakre Nakalani na matam kuina mukna duna leikraba matung maitai MLA singi marakta gi singjama AC gi MLA Yumnam Khem chana ahanba oina ngasi lanjena riba kuki jo singi miyoi singna leiba litan gi Sarai Khongda hangba relief camp ta chatuna lanjena riba singa unaduna makhoi gi awa anagi paudam takhibaga loinana oiriba fibam sing yengsin khibani punna kuki jo mioi chawnga ga supna manga leiba relief camp aduda MLA Yumnam Khem chana lanjena riba singda wari watai sanakhe khongsara duga mari leinana MLA Yumnam Khem chana hai mukna ba hai basi malem gi mafam kaya da su thoklibani adubo aikhoi masel mukna bana state asigi chawkhat thorang gi thabakta akai ba ohelakani aikhoi na hauzik soi khiba sing asina tungi mirol na wahaugadoribani Wari watai sabaga loinana apen pen da tathok ta sin taunaduna thong manaba chawkhatpa Manipur ama ohelasi haike relief camp adu leiba lanjena riba miyoi amana fongdokhibada relief camp ta leirakpa matam kuire yumda hanjillaga hanagum mahausa gi punsida hingba pami leingak na lanjena riba singbu yumda hanjinna na hotnabiu haike MLA gi khongsaradu da fungyar AC gi BJP gi mirep oikiba Hopingson Simre ADC Urkhul gi hanagi caretaker chairman Mark Luithing amadi Urkhul amasung fungyar gi BJP gi luchingbi kaya su sar yakhe Conflict haisi prithvi gi jaga ayambada dum thui adu aikoi sida su thoi ba conflict sina maram oirakanda aikoi changna ba yada ba unaba yada ba adu di aikoi gi development gi process yamna sok oigadaba so why should we think for this young generation ngasi aikoi na soibana ai future angang na wagadobani aduna halloiba premium la gyan punna gyan tamina kanda both hill and valley ani punna gyan tamina kanda equal development oiba state ama seminar si haibagi adi function IDP oina ama oibagi hiding bagi puji se khoi sida lerat pasi chahi ho phajil e adon khoi su wana le jare gati government sina khoi hana le pham sida 100 bid ba haina appeal to jari somewhere we have to start the beginning there has to be a beginning haina tawraga khoi se orakuni aduna masi sman chakse khoi ke su nate nusi chanan leramba matama no khamana hansin sira haibagi part amogoina phongthang lawni masi da kanna khoi gi honorable minister weramba Yumnam Khem chan sina suman khongthang lawsi Manipur apun bagi peace kramai la kan sira khanbagi wakhan la yam harause khoi gi angam bhai mateng palaga Manipur normal life adu restore thong ba haibi Miam so dum haro no opire baza su yamna nungai
नौना खुंदा लेताब हौरगलिबा लांजेनरुरबसिंग मपुंग फाना रिहेबिलिटेट तौननबा मरी लेनबा डीसी सिंगना लेंगा कतानरगा पॉलिसी अमा पुथोकपा तंगाई फदबलै हाइना कोकोमिगी कन्वेनर खुराइजम अथौबना फोंदोरकली वाफम असी हंदक मसा मसागी युमदा चंगबा हौख्रबा लेमराम वारोई चिंगदा कोकोमिगी कन्वेनर खुराइजम अथौबना लुचिंगबा टीम अमना आईडीपी सिंगी कमिटीगा पुन्ना चटखिबा येंगसिन खोंगसट अमदा महाकना फोंदोखिबने येंगसिन खोंगसट अदुगा मरी लेनना खुराइजम अथौबना फोंदोखिबदा लेमराम वारोई चिंगी खुंजा सिंगना नौना खुंदा लेतानबा लेंगाकना मपुंग फाबा थौरांग लौखटलबरा हाइदुना येंगसिनबने मसिदा युम कया अमदी मतम सांगना नोंखांग चाइरुबना अदुकी मतिक फिबम चादबा युम कया थेंगनरखे लोइनना युम अमा लेरमी हाइबगी खोंगुल मुतख्रबा मफम 8-9 सु लेरमखे मसि पुमनमक सेमजिन साजनबदा लेंगाकना लेपा सेनफमदा थबक तौब वागनी मरमदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की सेमखिबा रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कमिटी की थौपुबा सिंगना मफम असिगी असेसमेंट तौबा चुमगने युमथोंग humfugu-8-humfunipan leiba khul asigi fibam chadraba yum sing lupa lising khara piraga semjin sajin ba yabagi wafam leite nauna yum sabagi estimate hot taba yaroi loinana survey tawbagi tangai fadabasu chauna lei ngasigi khongchara sida अखोइना फंगलिबा ग्राउंड रिपोर्ट असिदा युमफम ओइरगा मरी लेनबा सिंगदा प्रपोजल अमा थागनी हौजिक लांजेनरुरगा खुंदा लेताबा हौरिबा मियामगी सेंथोक लंबी लेट्रिबना अयामबने नौना रिहेबिलिटेट तौननबा मरी लेनबा डीसी सिंगना लेंगा कतानरगा पॉलिसी पुथोकपा मथौ ताई मसिगा मरी लेनना सेमलकपा कमिटीदा लांजेनरिबा सिंगी मिहुत यावहंदुना मखोइगी वाकतसिंग पुथोकतुना खन्नबा चुमगने मथौ तारबदी सीएसओ सिंगी मिहुसिंगसु कमिटीदा यावहनगदबनी मसिना रिहेबिलिटेशन अमसुंग रीसेटलमेंट की थबकता हेन माई पाकना चंगसिनबा ngamgani hainasu खुराइजा मथौबना मखाताना फोंदोखे लेमराम वारोई चिंगी युमसिंग हमजननबगी अखोई दुम इनिशिएटिव मा बिष्णुपुर डीसी की मखादा लोखलखिबा थौरांग अदु फिबम सोबा चाही अनि मखाई चाही ओम संजलाबा युमसिंग न मतम सांगना नुगांग चाइरगा लेरुबगी अयाम युमसिंग से हानसु पक्का युम चेक युम ओइदबनिना मदुगी फिबम सोप मयाम से समजन साजनन होनबदा चंगदोइब सेनफम से हुजिक लेमनरिब सेनफम अदुना समजन मदा सुंग ओइथोरोइदबा अन हाइबा मफम सिंग असे रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कमिटी की अखोई रेस्पोंसिबल अखोई की कन्वेनर चेयरमैन सिंगना मफम इंडिविजुअल एंड असेसमेंट तौदबे यारोय पुनमकी ओइना अखोई लुपा लिसिंग असु पिरनी हायना हायरगा दमाना तेमथोगा तौबा याबगी फियम द लेते युमगी खोंगुल पुरा मांगरबा पुरा पाथखरबा जगा म्याम यावरी हाइरबे सिंग अदु नौना युम अमा साबदा चंगदोरिबा मदुगी चौरापा मिनिमम एस्टिमेट अमदि होतबे यारोय मदु होननबगी सर्वे तौबसी याम तंगाई फदेना खली अदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लेरिबा रीसेटलमेंट की कमिटी ना मदुगी सर्वे दु अथुबदा तौननब होनबियो स्टेट असिगे काचिन कोया सिनबा थुंगना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाननबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस सिंग सर्विस तौननबा थबक पाइखति हाइना मणिपुर लेंगा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अनुराग बाजपाईना फोंदोखरे वाफम असिंग असे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना तोप दुसारादा लेबा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर IDTRC मणिपुर दा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर अमसुंग कंडक्टर सिंगी नुमित हुमनी की ओइबा रिफ्रेशर कोर्स अमा हौदोपगी थौरम अमदा महाकना फोंदोखिबने ट्रेनिंग हौदोपगी थौरम अदुदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर खुमनथेम दाइना अमसुंग डिपार्टमेंट असिमक के डिप्यूटी डायरेक्टर सैमसन हुइड्रोमना मरु ओइबा मिथुंगलेन सिंग ओइना सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेनना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अनुराग बाजपाईना हाई मियाम के चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाननबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस सिंग असि मणिपुर की काचिन कोया सिनबा थोंगना सर्विस तौननबा होटनरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मखादा चेलिबा बस सिंग असिगी कानबा मियामदा फंगहनबा हाइबा सि लेंगा की पांदमनी हौखिबा चही 8-9 हेना MST की बस सर्विस लेपलुरबा मतुंगदा अमुक हन्ना स्टेट असिगी मफम खुदिंगमक्ता यौदुना मियाम की चथोक चसिंदा हेना खुदोंग चाननबा डिपार्टमेंट असिगी बस सिंग अमसुंग हाना चेनबा हौननबा थबक पाइखतली मसिदा पैसेंजर सिंग असोय अंगाम यावहंदना सर्विस पीबा ngamnanaba MST की ड्राइवर अमसुंग कंडक्टर सिंगी रिफ्रेशर कोर्स असी पांगथोकपनी थौरांग असिना मियाम की थबक थौरम पांगथोकपदा हेना कानबा पीबा ngamgani लेंगा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बस सर्विस तौबा मतमदा मना मसिंग योंदुना नोंमगी चरा तालिबा सिंगदगी चरा तालिबा सिंगदगी हौना चथोक चसिन तौबदा कानबा कया अमसु पीगनी हाइना अनुराग बाजपाईना मखा ताना फोंदोखे Deep commitment, the government, to strengthen the foundations of public transport in our state. And that is why it gives high priority to the mobility, safety
and daily life of our common people. Because surface transport, that is the bus, is one of the cheapest mode of transportation, and it is being used by the common people who don't have cars, who don't have motorcycles, who don't have other means. So the government is committed for the cause of the common people, and as you all may be aware that for last 7-8 years the buses are not plying in the state to various routes, and the government is now almost ready to start various routes for the common people. We are working on it, and before that perhaps drivers and conductors who have not been driving or running the buses for a longer duration, a kind of a refresher course was essential, because the time has changed, technology has changed, people perception have changed, many things have changed over a period of time. So I think this refresher course was essential. Lenga ki school gi oja amasung mahiroi singi parents ka I pau fauna bagi chang wat pana maram oiraga mahiroi singda asoiba kaya ama yaurakli haina Manipur Lenga ki Department of Education S ki Director NG Vogendra na phongdorakli wafama sing asi lamfel da leba State Council of Education Research SCERT gi Multi-Purpose Holder Department of Education S na sinduna chahi asigi class 10 amasung 12 da mark wangna phonglakraba lenga ki tongan ba school gi mahiroi singda mana pi bagi thoramda mahakna phongdokibani thoramadda Directorate of Education S Hills ki Additional Director Dangmai Manglem amadi Department asima ke Valley gi Additional Director Bishweshwar Khumukchamsu sarkya khe thoramadda Director Vogendra namakha na phongdokhibada lenga ki school da tamliba mahiroi singi parents singa oja singa pau fauna bagi changa si aduki matik watli lenga ki school da tamliba mahiroi singa si matau karamna Mikok thongba mahiroi amamam ohengadage haibigi matangda parents amasung oja singa toina khana nainaba mathau tai housing vacation matamasida oja amasung parents sing unaduna interaction taunanaba hotnaragani lenga ki school ayambada oja watpagi wathok leiriba si oja sing regularization tauragadi oja lising manga rom chongthorakani masina awatpo oja sing asi lineman sinba ngamgani haike agang sinu hodari si ojana su guide tawba home front ta parents appoina su ko mai si kari tawga phani khotni na interaction si am darkar laiba parents teachers sigi koi PTM meet se na haibsu musi am darkar laiba aduna akoina gasi sahi gudingi ai predecessor mamang chingda su hodok piram incentive award ni maji class 10 sina mo grading system de lakhi de mo discontinue tawre aro aina tajabada kumsi sahi su 12 pc grading system hawgiro hai 12 se grading je Hauragadi, CBSE de Hauragadi. She Hauragadi high level incentive awards. Grading system da koi kamai pi do ilos. Scheme should be effective. ID akoina target to was hard to do. Adu de kayamuk henna effective way na tau game do. Adu ge target to hangna ba suggestions. I invite suggestions for the new ke hetare mathang the grading system jila akanda scheme ji kamai na sendok si ge. Adu ge suggestions I invite to them. PMGSY Phase 3 gi thabak sing Juribam District ta athuba matamda paikhat pinanaba All Juribam United Clubs Association AJUCA amadi Ziri Development Organization JDO na Manipur gi Governor Ajay Kumar Valla da taksankhre haukiba December gi tang taruk ta AJUCA gi Secretary Y Roman amadi JDO gi Secretary H Premandana Kujek piduna pisan ki bacharol aduda handaki chahigi working season manungda Ministry of Rural Development na ingasingani kunmari gi March thada sanction tawrakhiba Rural Engineering Department RED Manipur na paikhat kadaba PMGSY Phase 3 gi thabak sing ingasingani kunmanga gi December tha yoksilaklaba fawada thabak hauba ngamloi dawre haibasi tasenga laibak thibani hauzik paliba Manipur gi PR lenga kasina miyam gi development work singda pukning Drabra haina chingnaba fawale anirak hana tender kakraba matungda ahumlak suba oina haukiba September gi 13 da tender kaukhiba PMGSY Phase 3 gi project asida Juribam gi oina package mangani punna crore kunnithoiga lakh humfutara muk yauri masi Juribam gi oina rural area sing Faunagadaba achauba lambi thong semgatpagi project amani adubu project asi sanction tawraba matung chahi ama helaba fawada thabak paikhataba haibasi PR gi leingak na Juribam miyambu miraibani sanction tawrakliba thabak sing matam chana paikhatpa
पाइखत्तबदगी प्रोजेक्ट असी पुन्ना कक्खिबगी फिबमदा लेरे मसी कक्खिबा तारगदी कनागी असोइबनो PMGSY Phase 3 गी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गी मखादा लेबा नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDA न पीबा गाइडलाइन गी मतुंगिना टेंडर तौबदा लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंगी इंटरेस्ट येतनबगी वाफम लेदुना कोर्ट फाउबा यौरगलिबा से नुंगाइतबा फावी अथुबा मतमदा वारोशन पुरकदबने कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा कुनमरी गी मार्च थादा सैंक्शन तौरखिबा चहिया सिगी सेप्टेंबर 13 दा NIT तौखिबा PMGSY Phase 3 गी थबगसी नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDA न पीबा चपचाबा गाइडलाइन गी मखादा टेंडर प्रोसेस लोइसिनबिदुना हंदक की चहिया सिगी वर्किंग सीजन मनुंगदा जुरीबांगी लंबी सिंह सेम बहाउननबा थबक पाइखटपियु हाइना चेरोल सिदा पलकले हौजिक पाउगी मरक थतना तेनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसे SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yahonbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsi yawbiu akupa marol gi damak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani ब्रेक मतुंग दा मुखना तराम नोकचरी मखाता पाउ पिजरी चली बचही असिगी दिसंबर 13 दा इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना मणिपुर लाक्तुना थासिगी 13 दा पांगथोकदबा नुपी लान गी थौरमदा सरुक यागदौरी हाइरिबा खोंगचरसी लमदम असिदा इंग तप्पा चौखटपा पुरकनबा नत्ते महाकी थौसिल अमसुंग प्रोक्सी वारना कांगलुप मसेल नुंगसिनहंददुना खोंगथांग कांखोंग चाइरबा लमदम असिबु हेना फिबम सोखंदुना मखोइगी लोइलम मरा चेतनननबा मरौ लेबा खोंगचतनी मरमदुना द्रौपदी मुर्मुरगी मणिपुरगी खोंगचदसी कोरकोमना कंडेम तौबता नतना बॉयकॉट तौरे हाइरी लोना थिंख्रबा लालहौलुबसिगी मीडिया कोऑर्डिनेटर एम सखेन नंगसी प्रेसता थादोरखिबा चेरोलमदा हौखिबा सेप्टेंबर 13 दा इंडिया गे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुरदा लाकलंबा अदु नमथाक तौबगी मही कया यामना फंगलबगे येंगबा लाकपनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग मणिपुर होम मिनिस्टर अमित शाह अनिगे थौसिन्ना ngasi मणिपुरदा मरा लेजदबा मिचम चहुमगी मयाद लेखिद्रे मिचम लिसिंग कयाना मसागी पोक्नफम लमदमक्तदा लांजेन हल्ले हौजिकना इंडिया गे प्रेसिडेंट मसामक लाक्तुना अचा कोमईदा कांगलुप अमसुंग पॉलिटिकल गी थाव हैजिन गदौरीबरा मणिपुर गे अपुनबगी सक्तमसी इंडिया ना कैदौनुंगदा पामदे मणिपुर गी मियाम पुनखिदनबा फुरुप की मिंगदा लाइनिंग की मिंगदा सिंगचेप थाबदा नतना असोकप मफमदा मतम मतम की थुम थाकचिंदुना थमले असुमना इंडियाना मणिपुर थुगाइननबा होटनबा सिदा पेंद्रदुना इंडिया मसाना अतमनना मणिपुर मुथननबा होटनरिबा सिगी सरुक अमा ओइना ग्वालताबिदा इंडिया की लानमीना बसता मणिपुर थाबा वाहै मुथतले फुरुप अमसुंग लाइनिंग की मिंगदा मणिपुर लेंगा खाइदोकननबा होटनरी अदुगा अफबा सादुना इंडिया की प्रेसिडेंट ना सेंगलबा नुपी लान थौरमदा सरुक यागनी हाइदुना लाकदौरी नुपी लान अनिमग निंग तंबगे इखौ लांगलबा इमा सिंगना माई पाखी लाल अनिमग मालेमगी मियोइबगी पुवारीदा अतांगबनी मणिपुरदा हौखिबा चही कयागी ममांगदगी पांगथोकरक्लिबा नुपी लान निंगसिंग थौरम असिदी लोइलम मरु फुक्तत्तुना इरैबाकी निंग तंबा हंजिलहनबा इमा सिंगना मसागी हकचांगदगी अंगांग इखेंग सिंथदुना अमदी कैसुम संगी अवाब खांगदुना संगसिनखिबा इहौ अदुबु निंगसिंगबनी अदुबु हंदक इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना नुपीलान की थौरमदा सरुक यागनी हाइरकपासी असेंगबदी इंडिया के प्रेसिडेंट नुपीलान मांगथोकपा लाकपनी मरमदुना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुर की खोंगचदसी मियामना सौगतफम थोकते कंडेम तौबगा लोइनना बॉयकॉट तौफम थोई मियाम हुपना महाकी खोंगचदसी कंडेम अमसुंग बॉयकॉट तौमिनरसी इंडिया के प्रेसिडेंट लाकदब नुमित था असिगे तांग 13 की अंगनबा अयुक की पुंग अमदगी हौरगा महाकना लमदम असिदा लेरिबा मतम फावबा कोरकोमना मणिपुर पुंबदा टोटल शटडाउन लाक्थोकले अथिंगबा असिना अना लायेंग मैहौ लांगपोक इसिंग अमसुंग
asi anagi thabak thauram singdi konsiloi haina cherol asida palli Cycling for Manipur Peace Saiba Thim Dam Delhi Dagi Manipur Tamna Cycle Thauraklibi Transgender Activist Malem Thongamna Assam gi Governor Laxman Prasad Acharya da Memorandum Pisinduna Manipur da Thogliba Irang asigi Waroshin Purakpada Mateng Pangbina Bataksin Krei Malem Thongamna ngasi ayuk pung 12 rom tarakpada Assam gi Governor Laxman Prasad Acharya da Memorandum Pisinduna Manipur da Mahusagi Ing Tappa amasung Amuk Hanjal Hanaba Assam Laingak Amadi Assam gi Miyamna Mateng Pangnaba Taksin Kibani Malem Thongamna Delhi dagi Manipur Tamna Cycle Thauraga Lakpagi Khongsadasida Uttar Pradesh ki Chief Minister Yogi Adityanath Yauna Bihar Amadi West Bengal gi Governor Singh dasu Memorandum Singh Pisinduna Manipur da amuk hanna ing tappa hanjallaknaba hotnabada mating pangbinaba taksin balaikrabani Panbayabadi Transgender Activist Malem Thongam hauzik Guwahati gi Manipur Bhavan da leiduna tungan ba mafam kaya da chatuna peace campaign mapung fan chathari mahaki kongchadasi ngasiga tharaga numit humfuga tarukni sukhibaga loinana lagliba tang 13 ta Imphal gi Kanglada yauraknaba pandam thamle Thasigi mangada thokiba laibak thiba thodok amada school dagi halakpada van namana thomadagi laikhidrabi Sawombung relief camp talaibi sana thoigi imung manungi awabada lamlai esigi MLA KH Ibomchana sarukya kibagaloinana fibam yengsin kre Sawombung relief camp talaiba imung manungi miyoi singa unaduna awaba sarukya kibaduda MLA gi maikai dagi sel gi mating supike Khongsara duga mari lainana MLA KH Ibomchana fongdorakpada laikhidrabi sana thoigi imung manung ase state asida thokliba irang asina marum oiraga urkhulgi sana kaitheldagi lamjelakpadagi mahak masana sillaga relief camp asida lerakibani adubo laibak thiba thodok oina piklibi nupi macha ase manung matam chadana laikhidre imung manungi awaba se yengsinbaga loinana makhata na pangba yaba mateng sing pangani haike Hojiki imung se moi leibam leitab mayum da su hingon samban amta leitadana hoigi sinsulanga leibinda singda adu yamna nungai taba thamui sokwa dumba thodok ne haidare gari duna ngang du thombagi video footage do side yauri amti yeng haibida yeng ti ai bi yeng moro mama ba du yeng moro na khalaka na ngasi silaga hangjabani adu yamna laibuk thiba awaba hapa lairabada lai changba ka haido adugumba thodokni aduna hayeng moi mayumda hanbo khotpa matamdasu hingon sambal amatta leitamnina adugisu problem au leidoine adugumba leirakpa kanduda ai family gi member ni khalaga ai pangba yaba mateng pang Puksel Singh na thabak tawrabadi lanjenariba Singh chatliba tha sigi manungda masa gi yumda hanjil hanba yai haina Sagolban AC gi hanagi MLA Dr KH Lokel na fongdokhrei Wafamasi Your Rights Know Your Future Save Manipur Haiba Hiramda Sagolban AC da leiba naha singi damak nongmagi oina pangthokpa interaction program haudokpagi thoramda mahakna fongdokhibani Youth Net Sagolban na sillaga ngarang kwakaital soibam leikai da pangthokhiba thoramadudha Dr Loken na makhata na haikibada Manipur gi irang asi hek haurakpadagi ngasi fawba kumhai amagum Thadok tuna thamli politics ki wafam thadok laga state asigi amadi miyam gi damakta thabak tawbagi tangai fadabalai lanjenariba singna mayok nariba awa chaitheng asi kayam kuina yengduna leikhigani makhoi sing asina masa gi yumda hanjin jarage haibada tear gas cell kapa amadi fu chaiduna tanbagi Chathakiba thawong sing aduda PR lengak asida miyamna thamgadoriba thajaba asi karino ngasi fawbada irang asigi waroshin leitaba maramna state asida sel thum yauna hiram kaya da sokhalli ing tappa afaba tunglam chat ki Manipur amagi damak punna thengnaminabagi tangai fadaba lei hainasu Dr KH Loke na makhata na fongdokhi Aigi jatibu mine lepakwa aigi lamgi paksa o mine lepakwa mine hayakwa lepasida tawriba mawsing ase aikoi lamdagi ain kaina sangba mi singduna sidai jamakogi right makogi lamni makogi kisi o makogi history o chendok na ba honarakwa pai daka ni compromise to pamde sai daka di mating leina karigi magi ideology principle magi political party ka loi thadong limit kaya ni sangga dege sai da marin leina mating leina ai aduni adani congress BJP
ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯆꯪꯒꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ IDPꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄꯤꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ JN ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ 3ꯁꯨꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯏꯅꯨ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ KH ꯒꯣꯄꯦꯟ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ की डायरेक्टर डॉक्टर RK खोगेन रिजिड मणिपुर लेंगाक की एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर TH ब्रजकुमार मथंग सिटना प्रिजाइडिंग मेंबर सिंह सरकु याखे थौरम अदुदा डायरेक्टर पीटर सलाम मखा ताना फोंदोखिबदा तुंग कोइना चनगदौबा लौ पथाप अमा पुथोक्तुना लबुक असी मतम सांगना लेहाव फना लेहौननबा अमदी अयिंग असागी खल काइथरकपदगी सोक्सिलक्लबा कया असी कन्ननबा मियाम अमदी डिपार्टमेंट पुल्लगा थेंगनमिनबा मथौ ताई मिपाल तांगदना लमदम असिगी मियामना चाबा कोनगदबा पोथोक पुथोकपगा लोइनना अकोइबगी फिबम सु ngak senminnasi haike हेल्थ कार्ड से यावरी सिंह नती कि अगी लेबाक सिदा करी लेहाव यावरी करुम चाइनी करी चाइनी अदुदगी अइना सि थागे हाय तारगदी कयाम चाइनी हाबिदो चाना अखोइगी लैबोरेटरी दा चेक तौरगा अखोइगी हचांगा करी विटामिन मिनरल वाली दा चेक तौबो मने फार्मर मैम दा कोइना सोइल हेल्थ कार्ड पाइहले सोइल हेल्थ कार्ड से होइना इरे यावरे मसिदे सिदा थारगदी नंगी संगम अमदा परि दा सिदेन चाइगा नुसिफुक चाइगा दमनेना ऑलरेडी हाना सिदा नाइट्रोजन यावरे रबो यूरिया से हेन चासिबुगुंबा अदुना कइगलके हाबदे एसिडी को सेलकपा अखोइगी लेबाक्से एसिडी को सेलागदी पोथो खंदरकनी खैलेगदे थाबसे यादा अदुना सोइल हेल्थ कार्ड सिदा मसिना सोइल हेल्थ कार्ड से फार्मर मगिदी क्वाइदगी मरुब डॉक्यूमेंट अखोइगी लम्बी मयामना सोइल हेल्थ कार्ड फाइलिबा फार्मर्स मयाम फाइदबा लेददी पाहेन बिरो डिपार्टमेंट की माइकेदी फ्री दा तबदबनी अयाम तौबी Mahiro Yankai Hena Mahai Masing Tamliba Mayang Imphal Bengun Sabal Primary Madrasa School gi Fivam Pangal Students Organization PSO gi timna Yengsilam Laba Matung Man School asigi Headmaster in Charge Amadi SMC gi Mioi Singda PSO na Furniture Amadi Ojagi Award Pasing Education S ki Director ga Tanaraga Soidana Mensinana Bahotnagani Haina Thazaba Piramki Madugi Matung Ikan Kanadana Tabakta Onthorakpada School Management Committee gi Maikaidagi Education S ki Director Amadi Pangal Student Organization PSO Buthagat Pafondrakli School Management Committee gi Convener Abdul Manana Thadura ki Bacherolamada Mamang Tha November gi Tang Kun Tareta ओजा अनि ट्रांसफर थाबिरकपा अमदी फर्निचर गी आइटम सिंगसु थाबिरखिबा सिना महिरोई सिंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंग खर मखैदी मेंसिनबसु ngamlagani हाइरकली CRPF के चामग हुमफुमापन सुबह बटालियन सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 की मखादा Nagaram Dalaiba Naha Singda Ngasi Sports Cycle Taret Kusinakre Battalion Nasilaga Imphal West District ki Manung Channa Laiba Nagaram Village Community the Pangthok Pathora Maduda Imphal West District Police ki Additional SP Law and Order Rojet Irom CRPF ki Chamaga Humfumapan Suba Battalion ki Second in Charge Command Muhammad Yashir Awashi Nagaram Khul ki President Amadi Khul asigi mioi kayana sarukya khe Thauramadu Rojet Irom na Chamaga Humpumapan Suba CRPF ki battalion na Naha Singi Damak Talauriba Thaudang Adubu Thagat Pafongdoke State asida hockey masana hena chakhat hannabagi damakta Governor's Trophy ama haudoknanaba Manipur hockey gi Maikaidagi Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhallada taksenkre Imphal gi Lok Bhavan dangasi Manipur hockey gi CEO M Prameshwar ga loinana member Marina Governor Ajay Kumar Bhallabu unakhe unabadu da state asida hockey masana chakhatnanaba amadi thengnariba issue shingi matangda governor gi mafam da paudam khi masiga loinana masana asi state asida hena chakhat handuna sanaroi kaya semgatuna hena saruk yahanba ngamnanabagi damak Governor's Trophy
policy ama hawdoknanaba wafam pukhatki. Governor gi maikaidagi shu Manipur hockey gi wafam ningthina tabaga loinana hiram asida yengsinduna paikhatpa yaba thabaksing paikhatkani haiba wafam Manipur hockey gi mihut singda thamki. Hozul loisalakpada maroiba pausing amuk hana pizari. Kamzong district ki manung chanba litanda kuki jo singna lanjen aduna leiriba relief camp ta MLA yumnam kem chana chatuna awa ana pukmen pauminakre. Nauna kundalaita bahuragliba lanjen naruraba sing mapung fana rehabilitate taunanaba DC singna lenga katanaraga policy ama puthokpagi tangai fadabalai haina kokomigi convener khuraiza mathobana fongdorakli. State asigi kachin koya sinba thungna chathok chasin tawbada khudong chananaba MST gi bus service haunanaba thabak paikhatli haina additional chief secretary transport Anurag Bajpai na fongdokre. Lenga ki school gi oja masung mahairoi singi parents ka pau faunabagi chang watpana mahairoi singda asoiba kaya ama yawrakli haina education S ki director NG Bogendra na hairi. Amasung PMGSY Phase 3 gi thabak sing Juribam district ta athuba matam da paikhat pinanaba AJUCA amadi JDO na Manipur gi governor Ajay Kumar Valla da taksinkhre. Matang asida bulletin asiluf sinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi lebag asigi amadi malem gi e pau singi damak SKTV news pu mityeng ta duna lebiu pumnamak pu amuk hana khurumjari.